sare utori minare governor sori agena ngo pesa da jakwa abeli nomsa mare tingatana donga uchore sare kaje no nya abien be isadi ya mo jongo ne bala pulmera ikiror na pono poni no mai na ikai so de dio petunga nani la poni no mai bobone sida aboko no kai anyo na ngini akeritunga noi elasi kwa ni tunga lo abongo no so centers mambo betu anene yo chalo de para gare la palo sodi na lo mati Karamoja to mai bosika ara una tionis ne da ko kwa na ma mi to tunga na da ngada to ana rote muka rasa itu ka kesa kanyara nuka nyuni akitu ke koloni lukori chama ni la penes aitu ka tamunango amojongo ne wakai kongaye de berdeta aitu ka tamunaka nyuni osode okure aitu ka tamunaka nyape kirite giaido Karamoja le bukunos ngine pa ko tomo namba lelal eta kingitonga apunere rikni chalo nongunu kera irabet era boys ne lal konye bukunos kida namba la ipolo noi kokoita ituku rete tunga to madoketa tanoku tunga ko panel to achaso kapo kunguru bone sub county right tungeka dai tuku na nyou to kunguru bone right tuku almost na dolto kana kwata udi Maurianta West Polne Cholanga Loss 5 lokapele biong Francis Akorkin tijena atiuksonu terekina kede tunga otuptete akirona gwamti Karamoja buimara marabosho ni pono inuda adauna tatunga dakuna pua akiri soda limori artilo ajaun kotoma kiranu kamanara keda eruru awoto ikida ngationi sinha neja apugano kiding neja vice chairman le party lo iboye tekere president meeting edo pe papa Mike mukula ationi sinha kam na deremo awoto ikina cholisina neje minister cabinet minister iboyidi kini papa Musa Chweru angini balasa ne basa musukun cabinet o cabinet ngina edukuna agenda yena baka issues of national importance agenda ngo atitinke a Musa e perioda limlebe your excellency sa ani oni kenije ni be papa Chweru inera be iteke mera kwaen so elimene be akira gota hii eroko ongeta kinebe yours sincerely mera kwaen Captain Mike Mokula keda minister Musa Chweru keso poto limokisi etunga be aja utukechengina amerai anwalose aiswiki ni tunga around we Dakaros anyunyuri kino soita limunu be are tosa kiroto nejie mam doslo soskesingina anwa isisiaun akirota lopet tetere elosete ainar president Yoweri Museveni Mukula Kede churage una kerunne diate maribe so ibuta isidiki mamezije no okay ejasi to ngana na takise so amsine arera yola Ayuara okay so banda beta ianyu sobe mamu iswamate konye mamile skina kese so ngesi buntori so kubedezu ara ile musali nguni ne diate maribe butu sai kona hii you ekotezu to appreciate don't alichebe ya pito sesu no diate maribe aina nyesa so mune gudoda igudo erke maria gona Ayuara mam abunte mone na retenga patie chama ne angaro office to anit abunte mone na retenga tungekerete abunte mone akepolo tongla bet mami Teso ne mekerete tara makerero kwa kepole roka kiro desu lo balasi banbo nye butoren be Chweru ali bo beresi mekate katonga Ekadit osodi mudu no lailo oturukana etamtos para lo mundo lailo osodi in training aisa piche lwa security murangina LDUs siche ro poto siata ke dimudu 100 and what 43 apoto kera ke dimudu keda rasa sine akanyape abore magazines akanyape all of those melted here aboro charo ikechi. This is where the armament is coming from, but there are not too many amedepata patakani ationisi kwana anwa kamwana alomutulo die alomutune nara their area tribe alomutune Roma saniko kelebo kora lemunotani minaswa lijia nenda eja siche leo utasikwana alomuno nukwana ayari tukakeda mena rakinyo akitu anunyo a determined power that you're a that is a fact, a determined power. And we see the Kalu Rapona Nara Lailo, DRC Congo, Rejas Lailo,
Somalia era boisaje Ko TV is Felix Osujo ko Kapele Biong.